Kam lelai. Pikalan. Kanda pi tharai kan ni kapisa. Kali jauh na kan ni. Ba, ka hospital te kala ajkai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hap siu kat nama? Ka sarkar kala siulut iki jing separo. Namar man ka way pa ka way ka minsim ka long ka koridor. Director Kachnat Soil and Water Conservation Meghalaya El Shabong Hawawan Sakhi Kam Ukongsan Yelekmen Wall Environment Day Araja Arphonru Wadapenman Daga Yungkre Kam Divisional Soil and Water Conservation Officer Jowai Territorial Division West Giant Hill District Chirup Yakre Lang Ka Kursok Po Kad Arvanai Jowai Wadapenman haga kat kendetrik ha District Library Auditorium Mentong dapen sengau iro ye lalu tiga ni kachnat hajawai wakam jo ya kursok po kat arvanai ka wm imensin wo ya kre lang hajrong kani kathong dwe le ya kathau yong ka wm hamentong hi ne benta openman ithung ding hagani gasngi hawa penrap hajrong im kam yada we wo penne pensa ya karam au ka sodong sukun ka wachong wasai da banjur hro hajrong ikordor ka we wakam monukuni ya ka Ongu wakat kam ku yukhain ke jala yong ito ka yo mduna ya kan rupau le 0.2 billion cubic liter ka kat wa ka report wa penmi da ka Central Ground Water Board house nem wa dep ongo wa ka Dynamic Ground of Water Resources data man ko du iwi 0.5 billion cubic liters yo i wo pelang hapo ka khandau kat wa i watam da kai sap ai e ko hepor slap charithor i wadawan ra chibon idu nong we idaw wa ko myo de ko ngam chapok khandau to wa ki lom yong i de selengi we mi kso de gi ya ko da batai penche hro wa jrong kamon ukso ya ko khnang wa ki changpet wapsa ye im uman ki wane pentip hro wa ka jala Meghalaya da mangwa wala kamon to chilak tali ki changpet we ha ka survey wa da deble hado san phau hajar tali na ki changpet wa de ki waduna imi ko we m1 ki wadasngan idaw to ne kala ka sunminan hewa uslap waju yo hakhasi jaintian adu ubnai me hadu Oktober kat ni da dunau hawakan tu ya ki pajba wo pelang ya ko slap hawa hab hagitunum yung we wo elat le ko slap ungam go chapok khandau hagi pchem yung das nyangu ule ya ko sarkar wa nus nem deb de ki ye kerchan poisa na ka Asian Development Bank nei benta uchna ya ki small harvest structure yokso ya ko Damang le uchna sanspa le publicly gini ki water harvesting structure de yuluti uyo kharsan million cubic liter ko Kiwi wan we kalam hagani kasngi kan thop ya upuramon kin jing president ka kursok po khat arwarnai uwaman le udaloy ki ilaka jwai u Dr. H.H. Morman u El Poktai Divisional Soil and Water Conservation Officer Plantation Crop Division jwai wa Kiwi Hadin wakut kaya lang na District Library dami lai chimbenta yong lang wan ki hai thung de nya hai tha ko kursuk po wa em hamantong Hagisi mita square leli telgi di chumi yulti batawa ke growth rate yang kita snap laga kam gini gi the depth thongi hini ha ar thaw gini miya ki method kuwi to apo mukhla apo hini ha mi tru chemi to wa thaw umjob di meeting menu duki moran hi hadin depth thongi nandulis nem itani dor yu video kakani de pogidi te hini thang ha pa yarap mer kan daw the traditional system sem nari dia nam ni thau the yoti yo le kra lang ro wa yo ye pai bhai ni thau bhai yang ini le lang kam dong par loi ni
juga dong thong kan tu kartu penjerong dia yo kuat kita cho thong di ni yo ong yo kuat lah yo i dua kerja ilang gerak cirup ki manbay manpa ki sahab ki suba ki khanro khandeng ki khana skur nai benta yo pandai bi ko wir kamram ko jing chikri yang iki bru ko petin leti rat ka pateng ko mayai ka pai ramau ko mayai ka mariang ko mayai e klui ki jam cuman kinong penbiang penbit pentok peteni e jing imong ki bru o biang ko ko wa o biang ko la air o biang ko sni o biang ile kan ra Dek situ. Empat yang bersupport kita nak berjalan kerana trek yang ini sebab ini lah. biang khalak itu kan dah Yang kedua, itu wali-wali kita tu bikin dan kawan berikut meeting itu kita lek yang Dewi ni. Pai ni mah. Ang yung mah pai lang cerup. Pai lang sini cerup. Pai sita. Đang ngoan cái snow. Từ cái đến, snell bag từ cái plastic, thăm nọ cái chỗ, dầu rạ biang kia, dầu thật hết. And its eyes have regressed to non-functional microscopic spots beneath the skin. Yet, its most significant trait is its size. While most cavefish Itu kita kata kalau cembi ajar dia, is dia. Kini por cembi kini kita kata, kalau ni perthai war prime minister yang ini mention yang ini kita kata por kelam Jepang keman kibat yang वो, tapi ni kelam yang वो keman kibat. Promo Jepang kini kita kata kerpang. Kalau nanti ikut dia dah, bang. Ikur gila ada yang ini. Berarti yang ini kita kata Inuoliso Chulasus benar. Dia yang benar. Berarti jika dewa buram yang akan kerja guru yang ini. Kini gua contoh, bontoh guru yang ini lah. Adalah berarti jika kerja guru benar. Kini toh kita kiwa kepada mau. Kini tu kita fish, kini tu kita kah char po, kita cegi krem. Tapi cegi krem, kita kah deki pau ajar senam mencua, cegi krem. Jadi lembah kan deki evolution, tapi agak sains orang ini kanang lai kelai, kita long yang kibarat dan dia guru lah kelai, deki evolution. Kini kita kah dua gigi kemat yang gigi, jadi power ajar senang. Ni power M gigi krem lah. Tapi idau gigi kemat gila tu, you kurang kemat beri, dong? Hawa macam hawa perdi dong, halangok. Memang kan kemat. Evolution ni penman gigi wudhu gigi ni kemat. Mencari man M gigi kemat ni, lah M gigi tak orang kisah. Saintis orang yang kita tu M di kemat ni, mereka ni bahawa ada lain kepor di dua nak gini di kemat yang ki M di segini lagi di kemut yang ki gini ki teman yang ki kiwa cerong kiwa yarab ki kiwa topam ki haperdi yang kita krem. Kini kita kah M di ucap itu atau ucap dia krem ladau. Kini krem ladau atau M stage is jangkels, M is jangkels.
kini to ki tegi jimpu ki wa blai trigger da bo hi em chipu malam gini ki wa i man em go do ila ki wa myo de dokumen ki le kam kini dang yo dokumen andre em ki wa myo de dokumen ni ba wa danang yap ki na jingle yong ki bro lembang kini ka Meghalaya Adventure Association agi jing tu yang ki kram jing ngam yang ki kram cham ki kan di apo Meghalaya ami palat cheja ki kram palat cheja ki kram hakin ki kram cham ki lembet ki bats ki bobon je ba em kita je lembet le ko cham hai ni cham ki to bon je ki jing em ki wa em hagani ke berama yang ni dua ka kelam gay ya kata kecing pela yang kata ke mariang yang ni kayak kecing dua ka kata kecing longgo pela yang kata kecing longgo pro yang kelam gay inspire gay dari chong ang api kiwa upai uyo kaman dan kuat emang waktu kan kita yang ni orang yogi ya gini ki wakar bo ga beli ni kada da be gi hendrai iwan wo suma wo sundang ngadam sumar sundang ni menret kini wara do gi ikon ki yang ni yo pai sa video ya do mio di ko pai tang ha iwa man sekiat ni de iwa kam yang ai pi do te wa mandami ini to penmui ko yo jingi kai na kaberama na kamariam yo ai ya kata ka inspiration no naka yo lang ye penne bansa yang ni kamariam lam kam te daw chem shitomi diba kamu man kan ni yo yi Pijit yuan chong di bidwan mio bidang ngawa chong serok ate ulai sewar tegi spak dari gigri wehir camaran gigri asam kiwa itoris wan peki ini to ai imem kutub minar mem Taj Mahal Untuk kita Taj Mahal ki kutub minar yang i to ki kenjri ki chat ki wa kita to ki monuments yang ni kita to ki heritage yang ni ki wa i de yo patani ki wa le i ngapi benne bensai ki tau tu tau wer ha ku bisi te ngalam pejong di klam yang di pada emgram pun du klam de sebi ya ko oi ko blai pi suggestion kam tam ya ki kurso ko wan ki wa Kajingkan kaito ini kamtam dani de se ni prasama ibade ni college school kajingkan kaito ini bagilang ka state kabayo amduna ya ka 63.2 billion cubic meters of water 63.2 billion cubic meters of water 1 meter cube can now berangkat at 1000 liters pila ban kan ni kata how many lakhs and million liters the potentiality jongi kalong 63.2 billion cubic meters of water. Ka report ka bapudi ka Central Groundwater Board dang mention snem ka dynamic groundwater resources data. Ka ito yangi ba only 1.86 billion cubic meters niyo on store underground. The rest can be 63.2 minus not 1.86 all just flow as a surface runoff. Of course ni don ye the evapotranspiration loss ko very high for state jogi ko malai 4% ka ju jano agador jong jan ham rest kadai ka bashuto ka surface kadaw kalong naman ka don two-way responsibility kawai ka don the impact of climate change para kini ki perok sama ki badan ang kapor na try kitip ha siya pang climate change uslap hari kasi jantia ubang ide banyo right from May till October
Ke Shillong lakamumno we are anticipating bagi debenyo line meter depth of water. Village September boy ngi debenyo no 1.5 meter depth of water. Ke Jowai lakamumno di data KPI ba between 1.8 to almost 1.9 meter depth of water. About 6,000 millimeter of water had a peak season. Just in 2024, ni kayo aro hati port lang ko ba 400 millimeter of rainfall. Naya kren ya ksoh ra, naya kren ya mausun ra, naya kren ya amlarem, naya kren ya cleariat. Kini le more than 10 meter of rainfall amount annually. 10 meter. Kemalai malah nene sau malah kacung kenjang jo gayeng ngiyos lah. Nah, it is a paradox. Bakata kaspa ka bengiyo ngilong pada kibak kasnong state ka bakadu nginaya kran ka water scarcity kamta makipor lean season ka port lang. Kalau ka paradox but a state like Andhra Pradesh ka bengiyo tang less than 1,000 millimeter of rain ka supply do khai ka state ka jongi kabayo almost 3,000 millimeter of rain on an average. Ngasngo buram yak sarkar ba just hakan ka scam 8,000 ngelayo yak funding support na the Asian Development Bank nakabenta banlayo banshna yak ni small water harvesting structure given capture iko but hakan estimation ka jongi kalomba nginshna la kumno amduna yaki sanspa lightly ki water harvesting structure across the state. Hangno badan ki natural depression ki them a small barrier in impound yakum. But we estimate lakum 15 million cubic meters of water in harvest. Kata ada thought process ka jongi. Kata ada jing angno ka jongi bangin bat ikene ko. Why should Andhra with just 1,000 millimeter of rain be able to export fish? Shikari jongi habangiyo almost 3 times, 4 times annual average rainfall. Andrai limis kuat ong perbiang pi, wagakus sopo wajing chania, ibas kem, kamu kus sopo burom bahagwa yang cinang mentau. Kajing chania konongkong, wanne kesini tak tungdi ni tai, kita ide film kinong yada, you mari ide kiwa down do. Kun support po chino juai ba nduna ya ka ajar population yang dah. Tangan ni jadi katuan ni pun dia otung dia kan. Wang yo la di pi ko nam ni si ro otung dia. Dan jadi di pro otung dia ni di pro he ong. Tangwa ni ide dok sumaran di kenro kelo. Ini ide daw tho pertik ni kan Allah Ustaz kan. Wang ide daw tho pertik nam tung dia ni pertik yang ki. Memang dia orang teri di thau, dan dia orang yang pilih today, Andrai, jika yang pilih tanya lepas tanya di pagi, yang dia yang thuma kabe, i kamera yang pilih semua, i kuat dengan long process oleh kita. Ini tak kesibun kong, kau thung dia lembaga jerap yang kesuai, lembaga buat yang kesuai, kau ingat baik, ijing thung untuk iwak jing tu jing kermen. Ila kau ayu cipta yang tungde. Ingai bayu dengan Mariam. To gonna do ko ber mau. Kecil thau ko pher ke imaka. Ya ke sengi selap ko air kena kercan. Kiya mak kenai. Urin mesin, penhiar mesin, dium, penemkam, yecit. Kini waro. Lihat tiang iyo penemkam. Lalu ko ayu blum dan gigite waro. Kuai cek from Wyrta ko ni madan. Lalu kuai orang hendau dam pemilik ide. Lalu kuai si kan air no ye jeb kacunai. Gumi video ko share pi detail ada jigli te. Ko lang kun mi lang ini bedap. Sama ko kha. Lang ni ti ko kha te yang periat. Department of Fisheries, Meghalaya, a state in northeast India, is defined by its unique geography. Messages.
It lives its entire life family, Neolysocholus pinar. A member of the Cyprinidae family, this fish is a troglobite, meaning it lives its entire life cycle in total darkness. Evolution in such isolation often leads to regressive evolution, where animals lose unnecessary traits to conserve energy. Neolysocholus pinar has lost. You will parrot. You will parrot. Huh? Cái khai đâu rồi, cái khai rồi. Đi vui tao cái khai, you will parrot. It's clear that.